Thlirtu le ngaithlatu zong te in vawiinni chibai vek ule pathian kai hruaina in kumsa ni somni pali cholni nungber kan lo thleng le tereng mai tun tuma chuan Zoram Thlirtu in davida tual thina chungchanga hun masalama kan posto LPS Special Report kan ti chu kha aron chinglet dorania engking takin nge aron chinle donero kala chhiar bi lo wangin ka shelawa tunai lo nga ka hote ang o airfield tual thina chungchanga LPS Special Report kha chinglet ang o post hi chhiar chok dapla azo ngaihdan siam dorania amuna kala engkim zir chiang kan ye tual thina khen nuwa voi thum lai ka kal to YouTuber ten an komna ken kim de vek bok thina hi la thleng kha apoi tak zeta khami thuwa khan mo phurtu de chu shrem nge ni ro se pastor te hian an quarter rock ani thu hi khoya ama an report lo davida nu le du sakanu ngaidam dil tur kalpo hi an ngaidam thu an shilba ka kompon duty lampo abiak sak tur thu pastor hian shilbok rok tok tu chung ko pastor ten ale alinga deu sol ediriap an tok tatai mai hi apoi tak zet mai an ni lam hian zot tu anom meu lo wangin eng thu ma an soi chuak lem lo an chunga mi mu sit na lo thleng chu an lo sa pui ru tuartlok tlok mai ani mi zo mi pite kan kaw khatlu tu khi in siam that kan ngai atu ti tan po thu thin thong le ril rutina thei kan po zung zunga miril ru hliam kan ol sam line atidam thei tu kan ni le boxi lo zanin khom tur kal kai deuh te chuan davida te thian dun hi pastor quarter chak kong pui an kalnai po an mu in khom hi daruk le chan ve an chana dar sali le mi som pu vel an bang pastor quarter rokani thu hi in khom ban nu pastor nu puin a shrema sabera bekin tola ko ran mi puyam ho a ko vata a au chula pastor quarter bul muya leng kho then om tlang wal te pon an au thom phri in an tlan ve nga tong maya chumi te tlan chu in khom bang then kha chuan ru groi motin an zui chiam nge pastor te hian a ran pain an quarter rokani thu hi khoya ma an report lo rei fe nuwa a tu te le an te hi misual ni lo ti anin hrichuak chia nge heti lai hian in khom bang zinga kumpon committee hruai tu te zinga mi te po anoma a hmaloka davida te thian dun pastor quarter bul naya mu anuma wang khan mithen khaten rugroi motia rugru zong ve tho anum lai khan khotlang duty lam chuan davida te thian dun hi an chen nei na tangin an lo man fel der to special report a davida chung ten an chiama azuang kha an ti de khachu thudik lo ani thu alang chiang viau an tu soi kha chik te ka ngai thlau chuan thuing ko kal zeu davida me chain an hripa azuang khalawang ti vel chungchang a soina special report minute somli panga second somli pali vel kha en ula ama vekhian minute somli pani le second khat bora khan davida chu daruk le achan ve ana thoko hawa anwa minute som vel lek achuak le atia davida ina a hola hian awute chu ina anom lonin alanga antu soidana ma se vdp 10 anon man hian davida hi pindana alo oma awute po ina anlo omle vek to au khan an chiam ang ten soya in khom bang kha dar salele mi som kuwa verania dariat rig main davida hi ina omlai vdp 10 anon ko antile boxia du sakape kha chuan chokolo emek atie monika do sei chu anom ti alang reng mai vdp lam hian an chiam lowa an rin hlel an thur ngal nal ani hi special report a khan makti deuh kanai nual mai davida nu te khan khamizana thilthleng kha soidu chin le jep chin an nei ni na lang tata tin du sakanu le du sakatu sei in kaltlat te kha amak reu mai khaile in thet dar dorang o pakhanna davidan poisa adana nia soi sang te anu soidan o pakhatna thei hai buk noya minisom pathum le second sunga pathum anzukena anmulowa kudan thlak chunjama panina tifin chunga minisom palile second sunga ina anan en kola anmulowa anthinri minan vole vaka pathumna ka u ka koltir minisom pasele second sumni panga au an kowa anzota akol lo thu soya an oilowa mhcp en dop tirlia au hi ni tlung pui si engwanga vdp hian atu soi hi ringlo nge anni davida nu soidana khadi khopa kudan thakna sa a poisa po an langei nia in soi si in engwanga andana chungchanga do soi culture charnge anni ang
vawiinni lai an dana chung changa dot an soya chumi wang chuan kutan tu tangek maya avoi thum nan ka u ka kol ti ra tia ani lain ka kol lo tin chan lo kho ve sia helaya hian makti deuh mai ka nei vawiinni lai an dana chung changa dot an soya wanga kutan thlak vak nuwa avoi thum nan davida te khan dot an soingam donem ni davida u mai che hi VDP lamten an ring lo veu ni na langa ama po hi damdoi timi ve tho ani boka atu soyan oi sak du lo po hi ande mom veu lo mai kharu rung na athen hun omlai vel khan davida te hi pastor quarter lam hoya konga ankal chukla hi dor pakhata CCTV tangin an langa an let chole lamero alang mi alowa ma se VDP ten an man lai khan an ina an lom daya au mai che ero an in lampana a ho cholamero CCTV alang thung special report ave khian du sakanu soidanin hemini hian cheng zali min pe a azumana tan cheng za ka pele a VDP ho bula cheng sang khat min pe angin ain soya boya min pel nila enga nge dot ka soite lulang kati ati kha ma sai du saka hian davidan cheng sang khat apek thu hi run moi channel akomna ngei po ala soitlat maya ma se anu apek le pe lo thu seilo du sakanu po hi zuin na save tak ani bok phaima o zoram mi puite hian mai thel kan nei ngei nin alang tatlat mai le davida te hi ashan pa in kumpuan VDP kuta pastor te hian an pelowa ashan pa in report po an siam mi alo an in rokani ti pastor ne point amua au chulin biakin bulvela in khom bang ho akowa an singa kumpuan duty hroi tu om te khan an lo shavea rin lel thila manan nei ti alang an rin lel hi adik ngei ni na lang bok hemi thua hian pastor te dem na tur pakhat ma aom lo davida nu ten an fa te an wok thi mai an hlawa wangin pastor quarter pastor nena ngaidam deal turin an kala an ma ni chongkam o wok thi ti khi wok lum tin kada sak talo mai special report mi samni chawel kha uluk takin ngai kha ula ta khan sawilan dulo pakhat an nei bok davida nu le du sakanu ten pastor quarter an pana pastor nena ngaidam deal turan kal hian dar som pani minute nga bor velania pastor te hian in leng an la nei nge davida nu le du sakanu an thlena tanga minute nga vela kumpon duty lam mi pani hian du sakachu pastor quarter an ludan vel soi turin pastor quarter an shwai kha a he thu hi davida nu te khan an soilang du mi alo du saka an pastor quarter an shwai hian davida nu le ama du sakanu nge po pastor quarter an nom soita kan khan pastor te hian in leng dang an la nei bok pastor quarter an ludan vel soya pastor nena ngaidam adila pastor po hian ngaidama tun nuwa tiswal to alo turin thute alo cha bok heng thil thleng zong hi pastor family nilo davida emo du sakate family zingemi nilo airfield veng bi nge pastor quarter lo leng ten an chiat pui veke special report minute somni second somli peruk na vela davida nuin pastor tu soiniom taka asoi thu nei tu te kuta ka peya ka thu eng ma om to lo eng ma ti thei ka nei to lo ti in asoi ti te kha thu dik zik kyok lo ni in langa pastor chuan angaidam thlap thu wasila shroi tu te po object tu thu in a thla thlap bok davida nu te an chuan hu lok dar som pani le minute somni po vela kumpon lam hi a phone ngal nge khatianga kutin thla le thil thleng dang kha pastor lam hian ama in an hrelo shim tin pastor quarter ngaidam dil tura an kal hian in thlashung le chide ka kal angin ain soya ma se an rilu de hluta pastor ne an nel thu te asailu de lu mani mel achan chu pastor te hian in leng an la nei tata anu pui phei chuan ar alapu nge pastor quarter atrangan chu hian davida chu alo chatla fel to ani mela an soidan mang hian pastor quarter atangin kan chuaka waiting seta kan ngak deta davida an ron zon chuaka ati kha thinarun thlak taka engma soi chu velo saku pui thiam chuan ngoi rengin alo se pui ru tuartlok tok tamai ni na lange rorel tu te ma ngoi renga isu ading reng te po kha min ti re chuak rum mai heng thlak sang hi enila thlanga ka hian ina an ludon an lon na plastic tuijem oma hemi chunga hian an lon ni na langa cement bana hian invuanin a hnuaya vai mau khu tungin anin vuan phei ni na lang boka
siamin bana anvon na po abal hi pastor quarter hi kumina rong noi thar chau ani slap chun banga vapin phuilo fia ka ko ti lai hi in chitum vel zeta hlai ania in von chung chuan olsam takin chet la ka thei don ani ventilation ti mai o ada thalang hi pon lama perek te manga atlak lo na na asira kil kual nia olsam taka phoi mai thei ani da thalang hian phoya akal na phoin chuar te hi an la sona tuide na hian an da heta tang hian an lut ta ni in alang thanga ka ve khian kong khar lo lang tangin an chuak ni in he kong khar hi kong khar pui ni lovin asi chaukalam atanga chuana ani emergency exit tila dik berang tunlai presbyterian pastor quarter sakthara chuan heting hin an siam vek nu berin kong ka in hong le chualo ko huwa mu khan a au chuak ta kha ani renga pastor quarter rock ani nge yem ti chu hun rei lote a hian science tiam na mang nge in nem nge non in om dona cement ban an lon na niom taka son fingerprint nu chi ania plastic tuijem chunga khan ka hniak nu chi ani boka heng thil te hi forensic mithiam ten anzir chiang meka tin davida postmortem result le forensic result hi an chuak se thil chu a chiang via wang chu he thu hi pastor ka tan ngor na lam wang ani lawa mi puite hian thudik kan riata thlina tlang sang kan man thiam theina na ti ani e tin mi puite pon davida te kan leina ta awm hli ani kan pek theilo nun na in lak sak khi apoilu tuklat chuti ron in thudik khi riat ve tum ta ila re theile chan hai zo kan ni awanga apong apuya lovin khong isiaka bidang teril ru liam zonga khosak kher hi chu a thalo khop mai voina pastor dem na thu khal tak sei thin te thil hi ruin ruta se chuan vdpmo police lam apun lawang amana tiring hal thuayang aom je chu mikau khat kan tamutuka anule lam ngai tu alo ka thil soi midang ril ru engtin nge a hliam da tang ti te hi ngai tu ve ila ole khati zong khania thiltu le ngai thatu zong zong ten enge kan mudan le kan ngaihdan te comment section lama milno talan sakle theu tu chewin in khong ina karon ngen chewani e